Xin kính chào Đức Giáo Hoàng ạ. Em ngồi kia dịch. This is for you, Your Okay. Excellency. Em ngồi kia. Nói to. Not just your visit, but also the entire group. Io ricordo 5 anni fa sono venuti un gruppo A group of parliamentarians came for a visit. Ở Việt Nam. Ritratto molto importante, un fiore molto tradizionale. è bello, Vâng. fine. Vâng, làm bằng tay ạ. Đức Giáo Hoàng. Xin chào. Questo è il libro di tutto l'arte che è in questo settore. This is a book that describes all the art in this area. Dạ, xin cảm ơn Đức Giáo Hoàng ạ. Santo Padre. Adesso, Now we will Dạ say vâng. farewell. Tôi chúc Giáo Hoàng được mạnh khỏe, mong được đón Nam trong năm nay. Salute, mi auguro di ricevere presto. Xin chào Đức Giáo Hoàng. Santo Padre. Thank you. Bức tượng nhỏ. Welcome. Good morning, Your How are you? Excellency Archbishop. I won't greet everybody, it would take too long. Thank you. Okay. How are you? Yes. Please take a seat. There should be yet another sign of the even in these recent months, which is very agreeable to us and in Vietnam, Yes. which obviously is both for the church and the representatives of the church. And, Our delegation today. very numerous delegations. Yes, and we have representatives from also some other ministers. And relations between Vietnam and the Vatican. I thank you again for visit the Vatican, come inside. Good morning. Good Your morning, Eminence. good morning, Excellency. It's Good my morning. pleasure and honor to see you. Myself too. It is a pleasure to have you here. Thank you very much. Welcome, Thank you. welcome, Thank you very welcome. much. Yes. Okay. Yes, yes. Yes. Or if you want. Em ngồi sát. Nói to nhé, tôi nói là gì nhỏ. Tôi và đoàn rất là cảm ơn Đức Hồng Y đã dành thời gian tiếp tôi và đoàn. Việt Nam nhiều lần